Hai menaza ting coma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai ke zingkiu zis ruk ting kum chang na zang khai ke chum hamamai ting chuak de regu man sa Zeme ko gane hai men na hangge lia gai de radle. Tamil Nadu ke Bihari menai Tamil में kakle blamge sewa sewa lakuda lesdu kahchibe pekda ipchai suize haimna soge liagai de radle Tamil Nadu ke Bihari menai Tamil में kakle be peblamze kasangdu kasang daw dui zai kasangdu kasang mak daw duil dele chipo jigne Bihar ke deigene ai Tamil Nadu ke Bihari menai Tamilian में kakle be pemei pemame ka chiblamge chin chi rahange psuite me official merme investigator rahange tadle je du ka chudle zane Tamil Nadu gu police ge psuite DGP Silindra Babune saze Tamil Nadu state ge madu kaklebe galei Zeme namra me de sei ze lungla leize tatibek zingke Zeme dai tingkum changna jang khai ke chumai ge liagai kakdai de le zane Tamil Nadu DGP police Silindra Babune tatibek kammai ge saze Tamil Nadu ge Tamilian manai Bihari me kaklebe peblam ge krasa ne news langro me mina hangmadai me benai dainik baskar newspaper katlemes du chuna nim de le je ka chule Penuine ai Tamilian manai Bihari में kaklebe peblam ge krasa ne samja langro be bizigene jane si Silindra Babune saje Tamilian manai Bihari में Tamil Nadu ge kaklebe peblam ge sam krasa ne langrom je sabe peje penui perege tingkum kum sna bangradu kamkeu gaidele je ka chedule jane chirun magje ai po perege ai Tamilian manai Bihari में Tamil Nadu ge kaklebe peblam ge chaugu mene krasa ne samja langro dai le design ha penui perege du ka sabe peje tingkum kum sna bangki ye bangole je du ka chedule Zai Nagaland ge naikum tingkum kum changna jang kai ke chum Nagaland Legislative Assembly election bamloi lu zai vote du sei loi lu bchang ge Nagaland ge Congress party me je kanga me bone tatibek zingkiu Zeme dai tingkum changna jang kai ke chum mai ge Nagaland Moon district ge kakle be pedai je heki kreu hemi ne rutoni de je sale zane BJP leader ne sa je kakle be pe je Nagaland Moon district ge klak kreu hemi ne rutoni be je Congress candidate Thomas Konyak je kanga bebo bugu supporter member ne leije sale zai BJP leader zai candidate P Paiwang Konyak ne Tizit area under Mon district ge Congress candidate T Thomas Konyak kachbe pe je naikum election bomb ge vote chamadai je haisrok je kachum ge ne duini de leije sale zai Congress party supporter mane Tizit Constituency ge kakle be pe je heki kreu hmi ne rutoni bje tugu chikri ge farmhouse bambra me leije kachedele zai chi farmhouse heki ru tobur ne magje Congress supporter manati Tizit Constituency ge tigu chibangi ki du densiani de leija ka chedele zai Nagaland Peak District kut sapo klogdu Nagaland ge election bamloi soi zai vote du seiloi soi zai tingmui kjingke huji ke chum tingkum chama jang kai ke chum mai du kakle be pe de leija ka chele zai na chige kakle be pe zai Peak Constituency ge zai vote ra loi soi zai vote je chone ngamlu mei ka chbe lia loi soi kai ta de candidate kuzo lozu azo nenu official PS kangi de leija ka chedule halui chi magmara mene zaine chiren magjab gu hekira mesdu dein siani zai azo nenu za kanga me bugu supporter mrame bugu party worker mrame zai kulogu matai ba me hekira mesdu dein sia kamdi de leija sale zai Nagaland Peak District zai Peak Constituency ge naikum tingkum kum changna jang kai ka chum Nagaland Legislative Assembly election bomb ge NPF candidate kuzo lozu azo nenu ne ngamni de leija ka chedele Zana Indiaram gu former National Congress President zai chuna UPA gu chairperson pung zebam bepui Sonia Gandhi pahang imag zai pa kan rap zigene tatibek zingke zikna tingkum chana jang kai chum ba mai ge Sar Ganga Ram gu raheuki Delhi ge teiwangai je zai chu admit te gai la leije tatibek zingke zik chum tingkum chana jang kai chum ri mai ge chi raheuki ge bamra mena sale zana Sonia Gandhi kan rap je Sar Ganga Ram raheuki ge katle je raheuki ge doctor pasuite Dr. Arup Basu SR Consultant Department of Chest Medicine zai bugu team me bone PZ leuze la leije ka chedele zai Dr. DS Rana Chairman Trust Society Sar Gangaram Hospital ne sajachuna Indiaram gu former National Congress President zai UPA gu chairperson Sonia Gandhi je pa khan rabgene EB de leije ka chedele
Zane official Saudi press agency SPM ne saje Saudi Arabia gu haturambiki court gene mina hangna je dei chetunra angkak chet kainra kam gaidele je kachedele zai ching kak chet kainra hange haturambiki Saudi Arabia gu court gene kam kyo gabe mina hangna roge mina hang keja Saudi Arabia magu tau duirame kai kan dui bebam dein sianra hange ka be pebnai pesi hing de ka pe je mpui mi je de kak le bigene chigene kak chet ra hange mina hangna je kam kyo gai dele je ka chedle jai Saudi Arabia ge hanai kum ting kum kum chang na jang kai ke chum gene mina hang srong mjang kak chet chang gu dele je sali jai Assam ge rangkang lute mje jai rangkang chote mje jai corruption case mje nimebo the Directorate of Vigilance, the anti-corruption team of the Assam police mane tatibak jingkeu Zeme dai tingkum chana jang khai ge chum kam mai ge Kamrup Metro School Deputy Inspector je nimdele je ka chedle pane miramda gene matle ro hange rangkang lute be ji gene jane chige rangkang lute blam gene nimni be peuji ne buda kata kile je ka chele jai pa je Deputy Inspector of School Guwahati Kamrup M gule je sale jane Vigilance Anti-Corruption Branch ADGP Surendra Kumar ne bugu Twitter ge samro gai je School Inspector buda je nimbalam ja pane school le siki gu development fund je kedung teu jai rangkang je lute be ji gene nimdele je sale Zaiman tingra besam India ramge bebam kiki ge tati bemai ge nangnigu bank account je block tudule nam nudule nangu permanent account number PAN card je update to gai malina kachwe message je zemna ki mdaga krasa ne wang dele je kachedle sipo jigene jimeman sakibo me nangni daga ipo message je wang mami kachibje comment to gai lo kachbe rangai dele zen ipo lamgi je haimana man tingra hange rang siga de rang zen ipo sam message je nangnigu phone ge wang mlena man tinglo je kachedle ipo me message wang bje nangnigu bank lam gane ma du malai je kachele kane krasa samle je sale ipo je zemna me siame kacharang kang chote ramne langro ko le je kachedle ipo message ne anigu bank account ge anigu kacharang kang bambes du chote do du le je du sale zane message ke jene dear customer your account bank has been blocked today please update your PAN card nangu bank account je block le namai kan gya je PAN card je update lo kachwe message du anida ge message wang de zaine link du pakang ge page je wang go le je kachule chipo be link ge ngim guys lo je kachudle chipo be link ge ngim gai bigene nangu agu kacharang kang anigo bank ge bamje chote do dibe bam le je kachudle chipo ji ge ne haimana ipo lam ge man ting mi zen ting je bam lo je sale zaine India ram ge mah ga te zai chote mine kun ta ka rex na je kna lung ge ne mina hang hadai mgu pni ne bank account number pe zai pin number pe zai OTP pe zai chi link ram ge ngim gai be bigine kacharang kang chote ni de le je sale zaine ma ken ting ra hange rang sika ka dai be nangni hange gari ngau gule zai mobile ngau gule zai nangni hange recharge IK ngau gule nangni kang do IK ge share te gai lo ka chebe link ra max du nim talo zai share du te ro talo je ka chedle ipo be link ra me ge ne zemana ge kim gu rang kang du chote ne le je du sale ai ge na mic jing ke ji sruk tingkum chang na jang kai ke chum hama mai ting chua ga dai re gu man sa loi gai dele pi gai jang king gai ni mele ni je to dele